Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sahil Cholejil Choaguet Cosquitzin, Nikela Kulbal Salakahela in Solok Salisantilhu, Utlishkolomil Katsolbal Chirulikutana inashe. Laat Katjob de Sinkrechish Hunil, Lika Akreru. Lisantilhu Nashkuchiku, Nakwan Kebakwi li profeta, Like Kwan Hun Lisha Bilhonale. Nakeri liqagwa Dios salish koharibal utkeruan chirilbal lishnimal lishlok aliqagwa Dios aran salichosha liqawa Ezequiel salihu Ezequiel capítulo 1 versículo 26 nashyenak sashben likupkuchan haan kikwil nakwan hun koharibal ki bambil rikin lipek safirush kava utsa haan kohko hun kama likwing Junchik reheb li profeta liki iloka kwire li qagwa Dios salish koharibal haan liqwa Isaías utaqataw salihu Isaías capítulo 6 versículo 1 kikwil li qagwa kohkosa jun koharibal juanch ina us utjual nacht shtaram nujenaq li rochoch li Dios rikin shbas li shbatal abansali akchakrab naqatawaj kwi liqwa Juan Salihu Apocalipsis capítulo 4 versículo 5 barkunashyeqe naqkiri lajkwiru liqaqwa Dios salish koharibal nashye salini mahkwal koharibal na elkchaq liraqaq lishyab kushekh utlikaq uchiruli ni mahkwal koharibal kwank kuqub chisham lochloke haneb li kuqub chish musiq li Dios naqakeretal Nakhanak kuya in li khalam uchimbil lishkwan hikarin saruchichoch li loklahna khekh chokre li qagwa Dios ha li santuario na yeman kre utarina qatawruna yalhun retalil li kwan karan salichosha utaruna shkuchiqwa in nakhunak kuy li be kwan chokre li poyanam rekulak chiruli shloklak koharibal li qagwa Dios utbarkwanan lishkik el li Cristo uttaqil Kui oshibak reheb chikli na lep lina keshkut chiku ebli moy ua in li keril ebli profeta. Kui taqilepsh como nebli versículo li jokin chaksheshe balakwe salihu Isaías, salihu Apocalipsis ut salihu Ezequiel. Takak erretal ho li kiril qawa Isaías nakli rochoch li Dios chan ki nuhak chisip ut ki ek ank chan nak ebli serafines yo kep chishe bal chikaushya shkushep lish santilal lini mahkwal Dios yo kepshke bal shlo ali qagwa Dios hanah kwili kirili qwa Juan ebli kerubines linashye hanah kwili yo kepchishye bal santo 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 li qagwa Dios li khunkhun qrehe lishtaq li qagwa Dios ain keri li qagwa Dios sashnimal shlo al ani khunaq li druq china chokri li qagwa Dios jalshkhunes ma khun li khunchik li tento taqake retal haanain li kishk'ekwi retal liqwa Isaías sali capítulo 6 ut versículo 5 nashye toqo shaqku la inkhuni queen qahmak kishk'e retal lishmak kishk'e retal naq mak akhunaq lishtzaq lishchuam naq kitawmank chiru lishkoharibali ni mahkwal Dios utqabiq shbanaq mokona khalak tahain li profeta Juan salihu Apocalipsis capítulo 5 versículo 4 haish tsaqob chaqli capítulo 4 reahquilihu Apocalipsis liqwa Juan ki okchikia bakchan shbanaq kishk'eretal naq ma khun li poyanam shkulub shtebal khun lihu naqla'u naqakeretal liqamajelal shban limak naq makaraq liqakulub liqaqwa Dios naq naqatawru naq ajel Peru saliqachuam laqkululqe usalima usaq quinq kish abali qagwa Dios qaan mokotikta lishol naqaan et naqkaw naqnaraqok atin abanan moqon taqutman chiru chishkhunil lipoyenam naqmokho kanta saril bal liqagwa Jesus li carner li kikamsik khonashtielihu Apocalipsis 5:12 nakoruan chiril bal chan tsaqalru lishtikilal lishsaqalru lishol shnaleb li Dios yukwabeh Hukan nashtieli Juan 14:9 naqsashkachanki liqagwa Jesus ak naqanawaj kui chan ru tsaqal li yukwabeh Dios lishnimal lishkutbal lishrahum liqagwa Dios renaqtaqatawru haan naqkishkanab liralal li khun chiribil chikamk chiruli cruz sashkabari qamak narahbi nashye naqliqama usilal khwal nim tsaqal
num takenak utmaga hunak lina le litruk chibanu kre naklao o sut igrak rik inliqagwa Dios yalqa hunesqi naraj binashche naqa inhush nimal ruk angel kahkwili Dios yugomej kiruan chikuban kre le qachaj kilalain utkahkwi sa lishkrus liqagwa Jesus naqataw liqakulbal Dios yagonak shinagoch beni chiru lihun kamuka insa liqakangel tzolok salisan tilhu waqbilat re naqtagoch beni sa hun chik liqakangel